Pamirsa ring sejeroning nyanggrel World Water Forum utawi WWF Ring Bali, Polres Jembrana sayan urati antuk nureksain pengamanan ring genah ngeranjing Bali, Gili Manuk panureksan inucap sekadi protap ring genah ngeranjing Bali, nyayoben panureksan palinggihan, barang kramasane ngeranjing Bali saking Pulo Jawi. Kapolres Jembrana AKBP Endang Tripurwanto Mausang panureksan komargiang ring wilayah hukum Polres Jembrana ring genah ngeranjing nuju Bali Gili Manuk. Lianan punika ring Kabupaten Jembrana nenten-wenten lokus kunjungan delegasi WWF sane ngawinang panureksan kaulengang ring genah ngeranjing Bali inggian ring margi dan pasar Gili Manuk wilayah Jembrana nenten kelaksanayang. Pengamanan wantah kaulengang ring genah ngeranjing Bali. Asa punika taler protap pemeriksaan sanes lami puniki kemargiang ring Gili Manuk inggian ring pos 2 saking kepolisian inggian palinggian barang bawaan miwah surat-surat. Krame sane memargi katureksain ring pos Brimob nganggen metal detektor. Raris ring pos KTP katureksain kependudukan ngenenin identitas krame sane ngeranjing Bali sekadi pengendara miwah penumpang kendaraan wiadin pejalan kaki. WWF Kaping Dasep pacang kemargiang ring tengahing Mei ring Bali selami langkungan awuku acara internasional puniki kamiletin oleh pamilet miwah delegasi saking petang dase 3 negara. Surya Dharma Bali Pos.